ഇനി 26/7/2026 തെറ്റിപ്പുറം പാലത്തിന് മുകളിൽ പണ്ട് വിനായകോടിനെ ശ്രീദേവി എന്ന Kuwei ke jing aksident ke balai shyrkhei kelaja National Highway 66 Hakiti Puram Malapuram District hapoh kecela Kerala. Telada pikwa mentip kamnia sasngapi kena video ada menakut. Pat wat kalian ban share, like ban subscribe kumju ya kena ke channel. Kenang ba pinyo iki news update ki sawan. Kini kilong kimat ki babnia na kena ke jingja ke balayo iru dah ki bor CCTV kamera. Kena ke bos la ai kertengru dah ke defender ke batmu ban le cepot trisur. Kalau pen hair speed hapoh ketika surok ke basngem na ke jing slap. Nak kadau ke jing pen hair speed u driver uladu ya ke jing pelakam ya ketika kali. Uwei usamlau bak keteng wisnaf ulah khlad hashen ha kena ke jingja. Namar ke jing shah rengkang bat klem ya u. Napok bos ya surok. Lai pungut ki weipat ki tersenjar ki bela mynsaw. Bat lai ngut na pedeng jongki. Kidon ha ke Shillong ke bama. Ya ki ba mynsaw la penkit mardor sepok kuti puram hospital. Ki nong Shillong bat ki bor pulit bat ki kenhun fire and rescue service. Kila kurup mardor bat ban pendon kam da ki tiar. Ban ot bat penpaj. Ya kasyana jong ka bos ban pelaj ya ki basaku hapoh ka bos.